Ye ni baby aye o Attention TV yes we inspire you more. Jumedia we negusue eye abraboma setrapa. Abraboma setrapa so de ye hwe ne mai koso entintan so de esi o ififim. Ne afre kundemfo na ye de adwencha bama abotoye mo so. Abana video bi koso entintan so na say social media trend pa sophobia ode won ne abeto ama na safoma anase wiasefo nyina ene generation no ye dress ye de kwa asori ono wa kana adwen ne awo de ba ebeto no ma ye hwe video ne mrasisia o ba ona takata uti so enchanta le bia kwacho o be ba be ma kono de bia meka o be ma gongo na me na oda emfa mbanti na emfa me ho eno ene me la enya me case do be dey tufu e bia sana mo de ya so fofo ena boa o ba na mo dire tiram e mo sana so ade tira ni ade efe appointment etiri ade efe don't suffer ni o nya feda your eye for selection you also buy you do ma here omoka etibeto pese tibia enya me nkoa obia amen o ba so the address kama watale no hwene mu ha na wa petoma bo mu make access sana so what you say so wo free enu tin ka say wuni sa tale bituma wona je wa ma wa wasem o kwa so ya yo wu o ba ona takata uti so enchanta le bia kwacho o be ba be ma kono de bia meka o be ma gongo na me na oda emfa mbanti na emfa me ho eno ene me la enya me case do be dey tufu e bia sana mo dey aso fofo ena boa o ba na mo dey tiram e mo sana so ade tira ni ade efe appointment etiri ade efe don't suffer ni o nya feda your eye for selection you also buy you do ma here omoka etibeto pese tibia enya me nkoa obia amen o ba so the address kama watale no hwene mu ha na wa petoma bo make access sana so what you say so wo free enu tin ka say wuni sa tale bituma wona je wa ma wa wasem o kwa so ya yo wu mo ba na mo agina mo sofo aka na dwen wo gina bebre na niema ntoto yi a wodo beto o place anase wodo beto dabre wo se wode to won se nsem mi se no aya na e wo se ye bodwa ne yenya sabi wo mo munim de no ekwa nim ne ye ne o di nkomo na mo de yie ato yie se si a video ye ahwe ye se sofo ye right anase won ye right ne wo keka no ni nyina ye behu ni bobre e wo ha se me wo eye Reverend Wonder Tete Kisei JP ewa asesa so na me wo Philomena Ampof God's Revelation Ministry na Lady Reverend Victoria so other great miracle no ewo insumfa. Akwa to you all. Let me do it this way. Akwa munyi na akwa especially under the papa wafa. And the be team man. What do your marshal was say team? Oh, the way they all buy no way of my way natural. My money na kwaba. Yo, me ko papa. So video na ye ko hwe ye no. Yeah. So for no. Me dey sorry anka me hwe no mako because waka ne wo se wo ba wo ye. Oh, you're right. Komu kakra wa me. Waka na adwen. Wa kire na adwen. Yeah. Say ade e koso wo. Oh, okay. Koso no na sorry ho. Ena e ade a titi no. Ti ohun kwan bi obefa so sanse bia waka se waka omunti. Ti e bi o try another strategy say. By using this strategy no be a ometime ajai sa kind of dressing no go dey dress e bi ba no. Ti where strategies talk. Strategic talk. Okay. Oh, one say ye wo kwan hodo bebre e ni pakasa oti anasa ofa. Yeah. So as I say e bia waka eya mun dress yi mun siesie mo yi eya ma mun share sa ta de na mba anasa e bia ohun bibisa e bia nipa no tie ni kura to nipa mo nipa no kotre akire wo sofo no ohun bibia so bia bie ni ho a oti nipa mo no oti mi transfer strategically no e wo kwa be fa so nti papa we bia to da oh e bia to me da ma mo mi ko church bi
na me call na e man no mutie ni me ni just one bie Bible na to ho nti me draw me hu sa de me so bi answer ngina ho okay me pese man panifo no mo front man no mbre nem na ma ya no e ko echi nti e depend ni pa no kon be fa so ni o mo be de but e ba ni sa most of the times o mo hu ni nti a wo ni sa so I say iti e wo kwan bi a wo be fa so betimi di trimming crofo e wa sorry because obi wo ha bia na enene me first time or ba sorry onu so enene atade a owo so I say nti me mpamo no sa say aha ye she sa atade mba but onu ba no be share the kind of dressing you wa sorry then ma okwa oba the next time no oba change the kind of dressing no so I say but say so for I can say mistake we don't make it say oh uta sha atale ye transparent I made the many when we say the eye select and I said that there will be afraid but the Bible said the last of the eye and you are corner nti anyone so dey ehun ade ye fe ehwe obehwe wo hwe ba wo hwa na say wo san hwe bioma na chese sa nipa no kwa wa rape no sai sana Yesu kan o se wo hwe oba na don wo wakoma mu a wa fa no ti mi say ma bebre ho ya rape o dada okay nso mo ne nam ho yoko lady reverend ho mom who say first no titino wo ko Pentecost aso den ma na se ye hwe wa fa de ne wo yi bia entem ho na duku ni bi gugu dem ho ne ye dia akata utia na se ye de ntoma ama e de ntina saa ne ma ne nya ya to agu ai ne obi ba so de na akoye ne saa de npe na wa ye offended ahwa next week hura won ma biem that's it is there already one mo mpa ni na ya papa nam na so e ka ho okay ya papa ma so phone wow se ma so phone on ka ho ye meba ho ye ka ho che se sa dress no eno na de se ye makwan no bia dress se de ye wo pen eno nsunsan so le si aye ye nya no se ka ansa na ye be wura nya me fie se ye de ni ewu ade sisi ye ho asa na ye de wura ndika ye wo asafo mpanifo dikness na de wo kwan na no a ye hwe se o ba first no wa ho sisi etisen ti se henya tempa no a no maboa wo kwan na no ansa wawuram when you're offended how but sisi ano you say you say Pentecost say na untimi mfa untima kra kataso engusunwem untimi mfa nko untimi mo ti ngusu saa mfa oti nradan mu saa enne no you see you to know omoko church say ye makwan mo mo ye ti no enne no ye jawo mo na ye misa se so eye na eboa asafo no we say na asafo Pentecost aye nhwe so dia say obi e kasa o se Pentecost enu na yedi kan bodi no ya yedi kan bodi bi say ye nkobo Methodist ko boy presby ne mo na Pentecost ne yedi ye nhwe so proper pa bi say o jimi nra ho abra o tie nkata onya even o ya e from wiye po na o koda 75 oti enko but de ne yehu nti no eno no ka ho saa ho no saa apostle for no akwanya no wo mama no assign asafu bebre okay eno pa wo makwanya na abeto ho no ama asori bebre ehuna mane o saa kwani so say neno ni asori a o wram na wo moduku a yetimi mbo oduku watale yetimi mountima efraso ba neno wo mo say normal dia ne ye kono normal ye besia ne besi saa na ebe hu ni wo sisi aye breso sisi site city atimponi mu ade mo ani ntisi antifilo saa honhom na ma aka sisi an saa honhom no wo yifa honhom na first obedu gate an na se umbodu ku a
sa ho brase honhom na ye de bi ball ye de aball kama what trans next week we ba sorry no sa honhom se wetu akɔhe That's it. I thought Queen soon and chia tearful na. Oh, Mama. In two core baby. we are sure Oh, na ya ma mpanyin fo a se se ye no mo asafo mu no se obi di atade e ba asole no na enya a ekwan e ba fa so e fra ne ntima no ano na ama saa ne ma we nyina akofo eye ma mpanyin fo no chechim kaka na ma me ka asem bi se Pentecost enka ne tete Pentecost no obi wuram no na atade enya a ekwan a diknesses e ba fa so e fra ne ntoma no obi akura dwen emma so nanso enna no before den tuma no kwa koma nipa no wa play obi hwehwehwe atade o de buy okay nipa no so no oba no atade na hye no ya we pa o ya we no de bo hye no hu ena o de ba enko oba ya na obehu sane ebinim wodem wo mo ho asiesie etie no ebebu na be ma na esta mo ntimi mfema na wo nso a wode ade na ekofura no sen wodi fra no kwan benso u play obi ama na akɔhwa ansa nti obepagya ne no bonso na nipa mienu miensa eti ahia sa nti udi fra na wa fele okwa a wo mma bi nti ekonya yenso ye fa so a nipa na taade enya ye beka ene ne ye beye no no na me nipa no kwa ontime na bi na we the advantage and disadvantage e bi nso na oba pani bia nheda anye ne bibia asa na waka kire no waye no ekwan so se ne a opese o kan no waka ne pepepe nso next week obeka se medu asoro dem ho na no omo se mi mbodu ku oba pani frem boko se me dem sa so se mi nkobi ebi ni ho sa mama se nipa no eba na ofre no romantic na se na nipa na ma no na shop for ninti no sa o wona djuma ti a ono wo ba okay nyame asem bi na wo betie ana futu sem bi na wo ba befa wo ni business a wo ba be me da se before some record o mama membra ho won say an ye ni gina mmema no so asofo mmema no so say ye wo most of pastors o mo ye emma wo mo so face sa challenges ya mmema ekobi o si so mo so na bi mu ana so for mama bi wo achi nkola bi na wo bom to do ebi ni ho sa I say ye ni gina mmema na emma no so bi nyensem woni sa na ewo ho pa okay dodo usade bia ne dodo ena na ye hweka okay that's so for ba so be my catholic intudia o kan beso Jesus of ma me no so for ba no who's be man no na ni je ne ho eno ba enye oba be man le koto oba sintudia ze be man timi atare be na be man e sha akotena ho ama watu sintudia na emom no e bia asofo ba no hu be man no nsa ho ne fuso kama no chen no nti no okakọ no nti na but mema ne de so for the kasa no no nani no de yes selection no de hu ye nti se oba no so for ba ni hu krampo a ana enye bete se otimi akakọ ho intentem so sa same mema no o se so for ba hu ba me bi na ope no bi oba na so no ope se odne ye na ade a enye bete atwanse na say obenya no ne na bibisa but mema ne de tesi ana ya ka omato tina tamya na mema na sem ne ye ka de okay se oba na fre mema no wo ebia ne bi oye ne cancer no ne hye ne so ana se wo ka je se we de mi hye se de oti ya ho makono nti ye na ensisa ba be ma de obidi oba ni rua dem honum cancer room honum a ohun bibi kitua bi na bia obetimi akoso santi ne mema ne de ne doso che ema no but o munyina ye ewo ho okay daddy who say Rebecca says of when you high kana any was in a one in the book of Hebrews was it na one our cancer and one sent pabwa efe so se nipa no mpawa na achia
ana na say nyefa ne ho apɔ futuro bebe no wa bega kyerɛ so me nyanko pot me ya de I don't think so be gini panedi so I say nipa hwɛ ni so ne wɔ ni so wanyame de ɔhwɛ akona mu so for CC no I don't see any wrong about it so I say and then the more now we see who knows so ma omo mo do wechi because wo kire won wo kire asafo ma no senior ahosisi e de etie na ahoni de de etie this is so for no na ne bore afu ayeta so aye brown na numu ina ne sin na ahyi ono nso ne trenyi no nso on fa afi no mo na taade no nso baby attitude ana sa achi papa ho de I say wa ko tufa ho de why ni too low I could remember say lady bi be kan say wonu ampre ne ho enkwaso because wo be ko sofu wo hwe ni sugar kama bia ne keka ne nyina na tali o hye kama wo sofu na nkasa wo de bibia fa na no na no ya hyen nti wonu oha no ho nkokora na sintudua bi akofa no so akoto so nti sofu no so anka mo go nie memu kakra because most of us sofu ni bi wa ye bopons ye kan ya knock shine kakra the shoe papa okasa atete dia wakolo odudu o se me kan se na taade atete a obegina ho a assembly obepe no sawo wele kura njini ho so for the atete kwa onima ho sesi otisi but at least no it should be moderate yes at least moderate dressing na baby obedu bia na at least you can be among the non and those who have, and I say the less privileged and the privileged ones, the rich and the poor, the middle income. Yeah. You can move. So to me, a fabric, yeah. I say baby obedu bia no. Everybody should see you as one of them. Well, so you shouldn't raise the bar too much. Say, me bar no was through sika phone na me when it comes like that, no. It will be very difficult for people to come close to you. Eyewo pastor. Well, I saw one more on your begro. Ono mon begro. E was afunimu a. Ene wa hu sisi ene se na woni uye hu niama. E be din pa se obi a bia na no aba sorry. Be ben o because she suffer there say na ne hu tie say na tie. Sometimes our actions and inactions eno nso ekasa. Ewo ni ye bia sofo ne be ya e bia oba ko be nya ne ho kwan obi kura ho ase so have a point kire ne ho pa o yeah na just we nya kwan an ye ne oba ya because at that moment maybe as am you come no awa aba no o person onu wan kasa now expressing it because any obi an person dey na sem for obi so o person meet you one on one na only we discussing the issue but this protocols na about ministry as a phenomenon there. Me say politicians offices in a protocol. Yeah. But protocol nyame adwuma no kwan bebre ba nipa bebre en share sa de no so. That's it. Was the bebre na me ni obi ka so ga chem so no edu bebre na sorry no be ye kese a before be hu no o frɛ na office line or so office line. I say there be enye ne sa because e bia na nipa no person who wan kasa okay or person more direct information yes bia na obi e ba beta ki o anase obi anya temopoboni bi de afa wo yeah nti say all the time we no man no hoping as a pastor whether you are busy or you are not busy you have to listen to anybody that calls you that is your ministry because titi no na mobile phone ni ho no obi be bo punu ahoachi be frɛ wo Amacha wo fi se wa dan ni abebo wo pun mo say assembly esi wo be sorry because I said when I was digging kura be frame obet me frame ahomachi be frame o frame I say me sorry me di ni panachi e kokko say sa na jo no I say sa problem ye solve sa problem na ni panenti minda obi kura ne yiri tu no pun mo so mre bi me yes of we so bona akobie pun no enye me na me go jina window e check o sa okoye bie isi me go jina window e check ko bo mo kasa ya say me sofu say o maba oh wow na lady no ba ba bi pun no awo ba na to be ma pun oba to be ma pun papa jira ma oba ye swag wa to be ma no pun mu wow na be ma no afi wa ye ha be ma no wo ko he
okwa adwuma no 1 month am ene say wa che okay ene say time was so dey ba wenti mi am na wa twem ye be to pum say say ye na ye be to pum enti eto de bia asofo do ye say sisi ye but it shouldn't be to extent say people will be afraid to approach you. Okay. Because there are certain dresses obi so abeka say security it is all protecting them. No, but that work can nyina mo no kwase so for ye familiar to members ni bebre say na waka no say na obi say receive members say na obotai bia so you have to be free with everybody. Yes, but a limit be limit wo agro a woni omo be di enti o de ma agro woni members no edi do when mu be edu but as I say otimi ni obi etimi sign. Yeah, so as I say otimi ni obi a sign but there are encrophobia or state or put some barrier around them. So daddy, it's very difficult to get to them. Thank you, Daddy. So for now, seminar can say, say a man who dresses are or no better. Now, to me, my idea is maybe you want to scare them to stop what they are doing. Okay. Ebi so say Bibi Sansu Sia, he met what he said. So as I say, sometimes you know, your statements we have to be very careful about the way we say it. Because my to him today. So about be man so na Paul ba. Enti abawe course of office na o so for so wan ko ye anka Bibi sa abesi ana. Bibi sa yes. Enti so for so social ho. Yes. So and as I say no, yamma na aba no so no ho aye akono. And ye mema sofo no so mo so wan ya akono nti na obi so wono wan kwa asori because sofo no ho akono dodo. Omo nyina ho aye akono. Nti ye papa no ma sofo no na office. Enu nkwa so omo tena office no me ye cancel. Wow. Enu nkwa so omo kwa ekwohye ho. E wo so ye no open. So omo tena ba bia nipa nyina be hu na emu be wa na obi ne nidi nkomo a na otie kire ne ntene nkomo no. Sense wo ba kwahye kokoa mu no kokoa mu no ne mienu ye na papa e kan asem bi se bi kura no obi asoma se meye obi enne sika pentem nti adwebone abani patirim ko ne kobus ko sofo we kogu nanim ase menene nyina na hye adwumadie na ase wako nanim kyɛn me wafa kwan bi so enya nti obetimi so asoma obi oba ya oboru a office ya obi ani ho no aso watade mu a wate no oso na opese wona meda ebia na nuru ho nanso wote ba bia wo ye opia nka we nyina yesi nti saa eniema no so ka ho we no kan wo kamaram say asofo no wo mo ye council ne wo hifa kan wo kamaram nti ya no ye papa no masofo no ehifa no motena se ye council e bia motena ho no ye no emwa emaba wa no se ne omo ba no ono wo ba no wo na agenda a wo de ba ebetimi aba se o pesofo ni ntina oba asore na nye bibia obepetia na se ne hu bi e kire na amane bia wanya sofo oba beboa no sofo ni ntina e bia wo ba nanso wuti ba bia wo ye opia ontimi ma ho no mama mewepu ana sofo nso ntimi nse member ne pe e ho ma ne nye yi because obia wo ho ntimi but asema amoka na yente enipa nyine hu ebisa sofo bebre omo office ho na omo ye wadwuma no wo ha nkonwa ne so a na niema kaka koso nti sese na ye papa no asofo no ma no ho aye akono se nche na na omo so ma no ho aye akono se nche na no ye be sese omo office no be pia ba bontin mama Vic oni filo ya adwen because oni na ya adwen because office nti se ebi mu office no ba fum wom toilet wom bibia wom mo sapo ne ade nyina sensen wo because office ni yengu nana mrase fa ba be mi na ya adwen fa bi ya amen tisi ahoshe so kra e wo he ojira tisi e ko hwehwe ne sofo ki said e go sra ko fa ne ba enne kwa ne asofo ne bia di kan ya aye ne krojin wo mo office yeah o kwasem say mama ka bi nche wo yam djuma ni yam djuma asofo no wo manim dro ni said ye motie no asem kasa e tumi na se na asofo be ye ne ho ne member unya nsenchene wasem ni mo okay what you say if you no say
na ho na da nipa onye no onye aduane on no e be hye wototo e be hye oye ni bibi e be hye sa asofo ni bia di kan aye adwuman ahye dan mu aye cancer bibia nsi na de achi ade esen ye koyani first na ayi ni ho city camera ni ho enti sisi ano se ne meye ho aye akona ye kan se no so wo ho a enti se sofo ubenya ni bia no so beboa CCTV camera no wo de se wadwemu de find dia te bi bo ho se nipa ma wo de assemble wow na on sha wo hwe nipa ro bia wo se de wo ba o ka se ye kan metia na ne o san bati animu sei ka se mi o ko asem no untimi enka ma ne nyai na ye o get me myself so for a o ye cancer me na me gate o ba me na me frɛ edu so an ma frɛ na wokɔ na ye ne one wo akasa e jageti ho owo bell wo ne table no enya ye ana hwe ti se obobel pese se wa obi e fast dru ho na ye so hia bibi ana so be so ka bibi kiro ba ye di nyansa na ye adwuma no si ye se ye be show mu ntine ne obi anta o ma ya akono nti bi na chese wankasa no ne wo ye no wonti ase yesu nyame otiase ye di suro ne opopo na esom enye ne nipa ka se nipa be hume se nipa be ka se makose tokro mu nti da bi mawrade nji wontum se nyankopon ndi wutuma nipa ne hwan nti memi hu ne se asofo ne mo ma dwene po wo mfa nyame suro enye adwuma no se wo de adwumfan hye office ye adwuma no ubo paise rade mo wani free sanu maneba onsofo na oto no de wo hwehwe se rade nye no ne e hya wo no kra wo hu ye yeah na won e from wura no me gina gate na no na wo dressing na wo de pa ne nya ya me ma akwama wura e ho ye boy ye sofo no ho pai esan se sofo ni mu yedu ese na nim be nya sofo be bon o be bon mo ba no na be ma ne ho kwan ma wa bon ho ba me bo a ni a okekanya sofo na ma wa hoodin bi a wo de ye sa sofo no ama hoodin a se we nyina wo ntimi ye wa ma hoodin se jageti ya no wona o pretty bi a we right inside wona wo hwema wo mawrem se wani da ho a ni pebo on ma wo hwe ne ya o gate na no ansana wawrem he say membe bi anye na dwense ne sofo ho mra sem o membe bi anye na dwense ne sofo animu ngwasi o ye bo sofo no ho ban eboa no e ma ne niso ade hu ye den ebem enti de demu ayi ne ye ne de cancer ye ne de eye na ye ni na ne se ye papa no ntinti siti atempom se de ye ka no asofo ni bia ye adwuma no sofo wo so ansa wa ye adwuma no wo ne branti brema banyini ye nya ne ho asem enti wo so nsu asofo na edi kan no wo mo ye petemu ayi no emoa enkodem 101 nipa ne free ho a ofoforo akọ no akoka tamoda ho ukọ na wonsem no ye sha na entoato na wo sofo bobel na wa frɛ na a chew se foforo mra nti eboa emma sofo no nia opese oye no ebem enye wa akofo dross nti enye ba akofo pieto nti enti ebe ma asam ada abontere amen and studio ha say dika won mu se a won ma tonto su kra CCTV camera bo sania obi yi ntosi ba kokra wo behum mama me ye o we kire heye ebi boni store ni container ebi bom provision store CCTV bo ho mesra asofo se wonim se adwuma pefe na wo ya otimu hanya we de CCTV camera yi ma me vegi se wo bia nto bi mo ho ende woni nipa ne te ho te wanim ye nso ye hwe e wa so denum na ye kama asema mo ka de wo bia nte se wonim se wo ye 100% pastor to CCTV camera fabo office wo na beboa wow ano de mi wie pem ko bisa bibo na God's revelation ye de abebo ye boy papa ho ban na mi de bia ko reverend ti se ho na ho nso aye kama mama de oni problem daddy yanko sofo na asam no so o say first Elijah mo no wo your ba na nka wa dress say Elijah will curse you straight wo abayo wa she satari o de ba me di for wo Yesu di mu
o se sa time ngosra no atwam ma se si ade ndie current one no e wo mu hu ade a efe o ya oni ne ya adwen ne ya woka no te si angosra ndie pa de efe I think say psychologically no suffer no problem. Oh problem sir. Oh okay. Or psychological problem. He need to be psych. Say again Ewo because engosra bi ani ho a twam. Sa ya omota aka enye ne nkwa asofo ne bebre ka say we mu bre de atwam e na we mu bre atwam. The reason why obi be can say sa bre na atwam no because the person is not toning the ancient tone. The ancient landmark no we ye free. Titi atempo. We ye free ho. Eno ti na ye papa men so table nso kan ye no say yen san kogo enti we san say we titi atempo na free ho no enti na akono abehye ne ne achi ni enti ene de sa no beka. Oh, okay. So we ought to go back. Do ye bi ni pe bia wo fom so no pa bia wo mroye. So for bia wo ni mroye. Obi de esikadi. Obi su de ye masem. Sa. Obi su de ye ntokwa. Oh, okay. Obi su de ye bufu. Okay. Obi su de asem hunu kika na ye ne dia. Ti obi ane ne dia. Ti obi ane ne dia. But say o sha say obi hu fom so o sin ton wa ye ho adwuma. Okay. You can be on the right track. Inti so for no can say friends Elijah Brebo Sabre na chom and that is the reason why we are not seeing the miracles and the signs and wonders now. Those days it was happening. Now we are not seeing because it. this time, no, this season, this era, no, it has made at friend is camouflage something. Yeah, high in Crawford. Kase we na twa akom kase we ti unsa chia kase we ni afra. Uye mum by force mum by force by force we ni afra ebrekwa na we ni mfra ye. Na wa be china wa say so for na bompa na na ebi. We are looking we have to look at the real power of God. Oh, okay. Nyame to me na nkasa. You speak, it manifests. Yes. Rare things. Yes. And yet fake things. That is why Obibeka said the Elijah Mumre anointing no atwemuna. The anointing of God, that's the grace of God. That grace is still there. Yeah. Anointing is the grace you adomno edaswa wo ho. Adomna ede yes answer na wanwade na ade no e wo ho because Yesu kura kan say o kono say se mu jimi dina mu di masam so a mu be ye nyama kese sin ne mi medie no. So in fact the church say that those days na atwem ko. Because we have allowed the devil to blindfold us. Or some afra ye ni odin kata ni ma ye akata ye ni so until ye who the rap we can't feel the real power. And we are not experiencing it. Because those days you see crusade. This time the crusade are no more going on. Those who have the means are no more doing the crusade. Or more war acadian a bet media crusade no. This time o ma jaye. Enti nyamia semono the word of God has not expiring date. It does not pass away. The anointing has no expiring date. Thank you, Daddy. The days are still there. Every day the anointing always renew itself. Every day they are fulfilled. So your connectivity with God no and your relationship with God will determine the grace of God upon your life. It is obviously an anointing no ehun ade ye fenko ade a ohun oba ne hu ye fenko no hu there. Then the person has a problem. That is not anointing. That is Satan anointing. Evil Satanic. anointing. Satanic anointing. Thank you. So as I say, but though the Holy Spirit attracts, it attracts people to come closer. Yeah. It attracts people to experience the power of God. The attraction of the Holy Spirit, no, it is not in the lust, but the love of God to transform life. Yes. But not in that perspective. Thank you. It now doing say also me can say Diana or can be send a bit of the best care be mess no. Say bibi sana it no can say they are fine. If he have different agenda because he have the last because he say the I or see any no there anoint this time in Gosrano and who are there ye fa
na titibre no mo hu ade efe they even see more beautiful things than what we are seeing now because obi kura what me let me dwa ye ho kura de chere nko to America na wo ahun obi a wa sha atade keke a wo si we ena say otimi ye ni homework. Thank you, Daddy. Onye ni homework. Osofo no onye ni homework yi. Mama, your final word nothing. Yes, also. She said, seven not just say adults. Adults. Person say, oh, internet. Nyamia koa. Kasebi wonu ma. Enya. Ejuma asemi ya okan. O mpenifo asafo mu. Kwa o mefa so atrase. Na ema no o ma hwe kwa e de mma ne befa so. Yes, she said, no one man, woman jabot as a joke, and no more ye. A giant good pontoon for any, or can yamia some more chain a member. Cassable cracker, Bible seeker, a giddy for share cracker, who here say a boat didn't po, a woe ye fifthly. Nana dear Barney saying, and now I fed ye jabot so, and I met dear. Anointing in what dear, Effa, into the set. Oh, hoba na me no e me fa la chese ka se bi wo ho no ma e bi obekeka ka mimi hu ne se ye papa no sofo ye sro mani die mu so mu je otumfo nyankopon anim a wo mo ma wo mo nsem ka ho nte na enhye urade anunyam san se e ba die ben wonwa se nyame nipa ugire nyame manfo anim na ye agege mmado mo akọ osoro ye kan kranchasem akomato ye mosem akyerema na afei na ebedro ni se e wo dress na de pa na anya ya me de oh papa misre ene se we de o ka shememu akora wo nkuna yo sa nti se china member bi ba se inspectors are no a eno no papa kan ye ko nti me de misre adwuma na ye no ofra adwuma no ensem nsoshe bebrewom na sa wan hia sen nsoshe no kwasa na osokra na wede na nyame adwuma no ye so dan fra wom ese sensem ni na eto asofo na otumi dwane nem obi ye bi se bible nsem ni dwam encham David Potiphar yere no Joseph sorry Ojane ngosa na ni ho ewo ho se ngosa ne nkoso a enwo sanse ye nyankopon ne yesom no ye nro enne ochena nyankopon Jesus Christ is the same yesterday today and forever nti no adom no eda so ara ye adwuma nti mesre se ye papa no mfra wo mani na de awurade de ache wo mo no asesof maame no o ma ne ho nye na kono eye na yere no se ne awotie biara awurade de na dom no onsiesie no onye fe na nebe na oba asoda ni mu a na gene odi be nan se obeka nyame etibupo a kire nyame ma se sa adwe ni wo tiri mu a ebe ye dine be nwanwa se obi ehye atale a ne hu go ba hu no sasafo ni tomato to mani ayo mu hu sa ma ya enyo bi ne bi tuo mo fokra so mo sachara se oba ye no sofo anangasa no wampe na mo sachara se oba ye no sofo anangasa no wampe na hye ebi no medical etimi aye nti yesre ye papa no ma mo nso aduro mo so mo mfa no kredie akokoduro na mo ye nyame suro emfanye esanse mema ni bi dwane wo bible no mu ema ni bi su dwane enne ema ni bi dwane mema ni su dwane nti ye nyina ye mo ndwane mbom ye ndwane mbom na ma nyame wa wanka ho na so na ya na so na ne na ya wa ene na ye sama ya me shira Philomena wie mame eye batons ye we so de ya so ma wo ye so fo so de tete wi ye nkoi your final word na mi kwada de na fe ye mpo akra metimi aka akire ye papa no masofo omo wa adwuma ye nti ye besere won se adwuma no so omo ya menyame no omo ba ma omanim abenyam ayedru ebi sese metimi aka se Ghana sofo titimu enimonyam afiri wo so ebi ni mo no enimonyam no afiri wo so enti no
senior awurade asamtie na fi se adwuma wei na wo bɛyɛ no ye bɛsɛ sɛ mbama adwuma no ho ate na animonyam no obuo soronko abɔ mo ho sɛ ya nyame adwuma ebetimi atum. Thank you, Daddy. Yes, Mama. Bremuna yem pompa chwe mommy. Okay, me di me asembere me mama ndo bi ase. Yeah. That Restore Man Global Ministry. Yeah. And that face me followers on TikTok. The TikTok account here Voiceless Voice. Yeah. Eti ne kan dey say ahweyi ene wo. And I feel so for ne cancer or hwe ne wife is dressing. Aso for no hwe mo yere mo dressing. Because sena wa yere no mu siesie mo. Because obi ba o hwe so for so for mama ne ko ekolo we de meyi so for. Yes, e bitimi yes sir. Sena so for mama siesie no. Sa na obi bia ba wi abia obeba so na mo so be siesie no. Okay. Sena so for no siesie no. Sa na mbrante no so mo ba so no so siesie. E be siesie mo. Nti obi a pese o ye ti se ni so for. Okay. Obi a pese o ye ti se ni so for mama. So I say. Nti so obi ba na si so for mama ye kolo. Nti oba ba yi na ahwe ho a so for no be won say o si mesi we dey we oba no or the target never. Oh. Nti no the okra the target. Say bia Daddy you can say bia na ne asof ma mission so me mpe. What you say? So for no. Say o say members ne hwe asof ma me for dress e bia ne oba no so for ma me dress na okọ no no enye ne lie nti eno de Daddy enye ne lie but on say you can say dressing a dressing e bia enye ntade no a wo hye no but say na wo umudi eti say na wo kura wo ho wa ho fade eti so as I say eno ye dress na ye ka no wa ho sesi no enye se nipa no mpe kura mpo na o say oh e bia so for ma me oba ebia owone duku owone brand bi ebia ne duku ana say ni hairstyle no nti e say onya brand bi the brand no ne edibe ho no say so for me de bia ni hairstyle ebia say no twa no de ko ebia me so me pen left side no ebia wo pen left but ebia wo pen right nti nipa no hwe so for me no brand ye pe so for me brand e hwe so for me and me say at the moment e be project ni picture bia ne bibi obehu picture wo say so for mama ne nti so for mama de bia oni de no twa ne ti bia no wa so pon e bia no wa twa ne ti e bia ne style ni say de bia ne ti ne be ne ti no wo form nti eno say no nipa no nso a oba soro a ye church be ma no be kese oba dress si na so for mama ne de e dress no but enye say bia atade no so for mama hye no no nso kopam the same style obi wa ba kopam the same style obi so ha ohu senior ordinanti okasa oye na de ni na ye brandy wow nti nipa no so be pesa obeye ti se senior of mama o pesa obeye ti se ni sofo ye on say oni obi kura nante a na du baby a wo sofo no nipa no kasa ti se wa because o pesa oye ti se o pesa o preach ti se na o preach o pesa wow nti ni na ye asofo no kwa ye faso a asofo be no kwa ye faso ali ye sesi ye ho asifa no eno su ka ho. Thank you Daddy. Yeah, and afi so obi asesi no hu sa na ye mpa e wo kwa ye faso ali ni pa na kasa. Ye kasa. Ye wo mu ni se ada se obe friend one on one. Ana se obe pamata de bi akoche. Thank you. So your bar o de be ma wo yere. No de amano. Say be oba be die we ye ayi pa wo se anka yetimi trem because that dey den sam na ba because I what den sam bank o se me bisa ho anu ye but ebre ni nti wo ma so ma me no apamata de. Okay. Na we akoche ma. Wow do style be ko ho no na menti ase ne Daddy. Wow hwe style. Mama feel style wa pa bia me kopam de mo bia obehu ni say style we me mpe. It is of my because with this of my dress it is today and so the baby baby I won't pay but ebia ade bia betimi akata ne ho a emma ne ho ngu ho sa oh ye beba ho enti ntuma no bi wo ho a enye transparent ntuma no bi wo out be say ntuma no nipa ne sha emu ye dru kakra emma ne ho engu ho well because atade bi wo ho a otimi say nipa no ntuma no de apama atare no
utimi hu ni ho ebi wo ha lace bi kura wo ha utimi so obi di lace no pama be wo say na ni brazier nkwa na show ni yefunu hu so gu ho ne nyina ya mu hu na say ye nipa thank you because thank you very much opa wie ma me because what say ye wani a ye nyina ye hwa ade na no bi me twam na obi a pam lace bi a ogina kwan ho am because me duro say na brazier pe na hye no ye fun so nyina egu ho but me nim say ma lace die ye hye bibi hye ma na say mo the line ye de hye me ma na omo hye lace a omo hye singlet de hye ase well at least kwa say oba na hye wo pam no sa akra at least there must be a verse be say my verse wo inside at least because onni mani e hwew obi kura betimi ayi awodi kura de akoto ba bia enye obi kura be stress ade no so kura de authority awa be say wo life kura because eni e wo ho nyama e wo afre ni mo pie nyama e kwa ni mo no enye easy o obi ade wa kwaje ade hye nani ase no ode ba no o hwe ade mienu wow ade na ni boss no hwe no mienu pe wa se bibia nti emma no so me stress e mo tumi hwe mo ho sisi ena emma no so yen hye dark we sure yen hye spiritual dark ebeboa physical dark nti papa wo de dark ni bi me de na dark but enye dark we na me kan no ka spiritual dark me kan physical dark okay enu de sa nyama no hu a Sena mama can. Sanity. I see. Eradimbo bia. Thank you. That is say Eradimbo bia. In fact, some catch us say, attention de ye transia. Anu ye beba. Se bebre na ye mama mo. Ene ye papa aka. In fact, eto asum pa ebre ninti na ka o se bi sansem be. Eno nti na ye se aya mo fa mo comment no emfa mra na ye be kan ya ama mo so. Oba so a na waja comment na ye so ya kan ama. Nyame ya aduma ye bese hia ebenada sen ne pepepe me ne me pa wonder ti say na chance Philomena Ampofo ne Lady Reverend Victoria na chance bedin chaka say Emma odi for Prophet Eric Kwesi entry odi for back to back wono osi ohu bone obeka sanso no hu papa enu nti obeka nti osi ye frɛ no back to back watch my security ye chia papa ene adofo nyina ne ahwefo ahwe fi abrochi ne Ghana mam ha ba bia nyame adoma ye bese hia bi makraw